Singomakhanya ake sithule nasi isigqoko ebese siyakhuleka lapha ya komancinza omancinza intombi yabuyela esokeni onkabishile gagashe sibingelela enkosini uZondi laphana ekade iyobekwa osukwini la izolo ngokusemthethweni ibekwa isilo samabandla ingonyama uMisizulu kaZwelithini siyakhuleka ke gagashe sithi ke asenze lombukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo sithi nje sehlela ngezantsi evidweni esiyenzile einsukwini nje I think ngiyenze ekuthangi ivideo leyo ebe ukunyathela amakhona enkosi ngithi nje ngiyaxolisa ngehlela ngezantsi ngiyazithoba kuwe gagashi leya video engiyenzile beyukucwaneka beyukudelela hayi kuwe wedwa mancinza kodwa beyidelela ngisho isilo imbala ngithi ke ngithatha leli thuba okonakele ku social media ku TikTok ngikulungisa kuwo futhi u social media uTikTok ngokuqonda ukuthi uTikTok inkundla yokuxhumana esezingeni eliphezulu kakhulu othi mengabe ukhulume into kuwo ebese ihamba ibanga elide iziyofika ngisho phesheya kwezilwandle ngalawo mazwi ke ngiyathemba ukuthi la kuhambe kwafinyelela khona leya video nale engiyenza njengamanje izohamba iziyofika kuthi la leya video beyone khona yanyathela amakhona lena ke izohamba ilungisa ihambe iqoqa la kuhlakazeke khona ihambe ibhandisha la kuvuleke khona amanxeba evulwa ivideo yami yaphambilini ngalawo mazwi ke ngingezokwanda kade gagashe ngithi nje ngiyaxolisa kakhulu maluju izandla ngithwala ekhanda ngithi ngicela uxolo Nkosi babuZondi lapha ya ekade iyobekwa isilo samabandla uKing Misizulu kaZwelithini ngithi nakuso isilo ngithwala izandla ekhanda ngicela uxolo ngiyaxolisa nakuZulu ke nje wonkana ake ngithi nje nakoZondi nje bonke ogagasho omancinza abancinza intombi yabuyela esokeni ngithi nakubo ngiyaxolisa ngokudelela inkosi yakogagashe ngicela ke ukuyibamba lapha le video ngoba bekweyokuxolisa nje kuphela kulungiswe iphutha la sone khona singomakhanya siyabonga kakhulu in advance ukuthi uxolo lwethu luzokwamukeleka kogagashi sithi mancinza bayede wena wendlovu